Želite se osjećati zdravi, biti lijepi, poletni i svježi. Sve to možete naravno učiniti uz pomoć SIP terapije ili biljne terapije, uz pomoć koje možete očistiti svoj organizam, kožu, ali i smršati. Kraljica Sevdaha Hanka Paldum je to vrlo brzo prepoznala, a kaže da su rezultati i više nego odlični. SIP terapija je jedna od najinovativnijih i najefikasnijih biljnih terapijskih metoda kojima se može očistiti organizam i jetra, očistiti koža te ojačati imunitet. Ono što ovu terapiju razlikuje od ostalih proizvoda na tržištu jeste očuvanje svih ljekovitih sastojaka biljke. SIP dolazi od francuske riječi, a znači integralna otopina svježe ljekovite biljke. Ovo su originalni francuski proizvodi, proizvedeni na minus 196 stepeni Celzijusa, gdje nije došlo do enzimske razgradnje biljke, znači biljka je zadržala sve svoje aktivne tvari. Ovi proizvodi imaju bolje djelovanje od ostalih biljnih preparata jer se doslovno svježa biljka nalazi u otopini. Ipak ono što većinu ljudi zanima jeste mršavljenje. Tada se preporučuje kombinacija čička i artičoke, nakon čega se nastavlja sa sipom alge fukus. Sa nekim viškom kilograma uvijek treba biti oprezan. Znači, treba odraditi nutricionističko savjetovanje ili ako treba odraditi taj jelovnik neki. Suština SIP terapije jeste da se očisti organizam, a rezultati se vide vrlo brzo. Kod problema s kožom kao što su akne, SIP korijena čička također uzima se 2 puta dnevno i već nakon par dana vi vidite da se ona upala na koži smiruje. SIP terapiju mogu koristiti djeca od 12 godina, a preporučljivo je i preventivno uzimanje kod zdravih osoba te čišćenje jetre i kože 1 do 2 puta godišnje. Preparati koji se uzimaju oralno, SIP integralne otopine svježeg ljekovitog bilja, potiču taj metabolizam, znači brži metabolizam, naravno da ćete i očistiti organizam i probavni sistem. SIP alge fukus koriste poznate svjetske ličnosti kao što su Britney Spears i Victoria Beckham i to kao dodatak prehrani koja im je pomogla da smršaju i održe vitku liniju. Vrijednost i efikasnost ove terapije prepoznala i Hanka Paldum, koja je inače član žirija u sklopu projekta Prvi glas Sevdaha na TV1. Mnogo obaveza te užurban način života ipak ostavljaju trag na zdravlju, ali i izgledu. Ali bez obzira, ovaj jest naporan posao, stvarno. A jel koristite nešto da tako dobro izgledate? Dobro, mislim, ja inače baš ne preferiram previše, nisam osoba koja se nešto hoću, znaš, zaleciti, pa te neke, šta znam, preparate, nekakve, svašta ima, nude svašta. Međutim, ja sam nekako dobro ispitala i onda kontam vrijeme da ipak malo nadoknadimo, trošimo sam i previše. Pa imam ovu SIP terapiju. Nadošla sam na njih, stvarno. Kako? Kako je to terapija? Dobra terapija, pravo. Mi smo onako odabrali nju, ali ona nije htjela raditi to dok ona nije probala proizvode i bila je jako zadovoljna, tako da je i prihvatila ovu ponudu našu. Dođe se jedna flašica i popijete smo 2 te flaše. Da li znate šta je SIP terapija? To je efikasna biljna terapija za čišćenje jetre i krvotoka, za čišćenje kože i probavnog sistema, za jačanje imuniteta. Njom možete dotjerati i svoju liniju. SIP terapija vrlo je efikasan dodatak prehrani.